Kat kum kejitu di kinong ilam jeng kawar jentia limestone boulder stone exporter mines association kil ong bana kaliang katat mining and geology kelasya bantau emotion bat mautup lengba ka volume metric method katat forest and environment hakawai pat kaliang kalnang yai penbor baka jingthau yigiti ki artli jai mau ka dei bai banyai lengba ka bridge wa phai shaka city balatho sha commissioner of custom preventive jongka north eastern region hakas potrik mentau benai uskatri katanat mining and geology ba dulu kelab walaupun pau syai ba ka jingthau yo motion ka dei ban long lengba ka volume metric method but ban pentikna ka jingkhia jong mau lo ong bo motion ni motup ude ban chalan sa Bangladesh uni uskatri katanat mining and geology loi thuru ba ka jaga thau jongka way bridge hadoki kala ban sim tang ya kumba shispa san photli trok hakashisni kadba ki trok kit motion bat motup ki lengba ka dauki lan custom station kidon hadu praspa kharatli hakashisni habai kran bar kinong tho khobor mong ai boi kawar jentia limestone boulder stone exporter mines association ka kong doli khongla kala ong ba ka seng kala lek cha khrdop chegget jong katat forest and environment hakadoki kulakali na kati katat lakishan ni em ya ka jinshala emotion kata haka arphotorik hadian belami ka hukum na commissioner of custom kaya thu ba ka penungo ka long ba forest hakate ka khrdop laptha eki bayah mentahi empat sya ke jingsalan emotion nomor lai I ya ka hukum na ki buar bahalor ban pentip bakate lawan nakaliang jong district forest officer jong ka jawai ka kongduli klai thu ba data adu santarik bagi officer atrat custom ki badan hakalan custom station kilasya ik nong hi ban chalan emotion hadin ba nakaliang jong te u forester sim lala ban ai ka jingtho ba persya ya ka jingsalan ka kongkhongla kala benrap ba kasngi hadian baki nong hi kiladap bansalan emotion jengki nakliang divisional forest officer Jainta Hills Territorial Division Jawai ulapmi ya hukum hakap santarik mentau penai ke boong baki calan jengki kasangut kinong ki kimtri kamsu ni invalid kumju kata hakap military jong mentau benai UDFO ulapmi saya kawai ke hukum ke belarai ba baro ki calan jengki nong hi kilong ki momtri kamsu ki forest department hapot dauki nakliye ki ong kadai kani rukina this is for the press yang kadai ka order jongi hires up we don't understand who those hires up are kabadon ka me kalong bangkwa nagaseng ban pensyai halor kadai ka dai ke jingle de an ki he custom bat ki nong kai ong ba praston ka ken kata ka bangile be an halor bingla bot ya ka hukum jong ka sarkar ki custom ki pass ya ki bill jong ye hadin bangila le represent ye ki kim someone caught ye na ye ali ya farmer they mangi ke exporter those who want to export they never call us from the house it is we who goes to the custom we who approach the custom sir these are the documentation as per the order these are the things please check the vehicle please do this kindly we would like to resume the export from today ki custom kim don ti aa dai mangi ke exporter ki bele ngone dem ki bakin pas ki bil jongi hadin bangi ngitip bagi trei halor oda menta iba prestoni ong yen hi bangi le be an kai kata kam ka bangi le be an ni kwa betel